Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti maikadwa a Timoteo kapitulo 1 bersikulo 7. Ta saan nga espiritu ti kinatakro ti inted kadatayo ti Dios, no di ket espiritu amang ted kadatayo iti pannakabalin, ayat ken kinamanagteppel. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ansaw, Nay, ata ka mait manang. addaman law may kodamagan. Anya day tamanang. Apay, pudno nga agmauyong ni Florence. Nagkunay ti day tamanang. Ado, tinakadamagak akaaruba. Saan ka nun arumrumwar dito'y balayo? Tamabuteng ka no arumwar. Kita manday ta. Tasikapayan ti agwalwalis dito'y paraangan nyo. Apay, agmauyong atalaga ni Florence. Ayan nga ni Florence, tatang. Tas ikamat ti aglutluto. Ay, aday jay silid na. Agkulkulong latan iti silid nang agmalmalem. Kabay isuti kayat nangaramidan. Saan ka numatin arumrumar dito'y balayo? Ay, Pudno ka ding agmauyongan day tanga anak yo, tatang. saan mo man nga ibagbaga ti kasta, tamangag na ka. Kat apay no mangag na. Ad-adangag sakit tinakam na. Mapan nyo ipakita iti albularyo. Tamang ano adda napasaktan na asan a makitkita. Wano, nakadilnak dita. Nakaluto akaw. Aggao kakit dain. Mangangkan. Ikam iti kanen na ni Florence. Anya? Itulodak pa iti kanin na ije silid na. Saan nga rod amakarwar? Payman, takasaritak man day ta tao. Saan pa'y nga ita? Saan nakamutla nga sangwain? Anya? Anya nga asakit ti kimpet kan kwa na. Delikado day tatatang, no sana masigod. Florence anak, nakaturog ka kaday. Nakariingak, tatang. Hirikap yun ay tari daw. Nagsipnget-met ngamin day to'y silid mo. Apay adi mo ilokati tawa. Kayat ko tinasipngot. Kayat mo kaday, tay switch ko ti silaw. Tapno makitam ti kanam. Saan, tatang? Kayat ko tinasipngot. Agsakit ti ulok no makitak ti lawag. Kasanong nga rod makita to'y kanam. Sapay nasiit day to'y inluto ka si daam. Tatang, Nay, apay ngagsangit ka. apay akas to'y tinagbanagan ti biyag ko. Ay, anak. Kabutang ko ti rumwar. Kabutang ko ti lawag. Anya day ti amapaspasama kanyak. Oh, kumusta ni tatang? Kapsat ko ati pakadanagak, bakit? Ni Florence? Tapay. Jak man mo. Kabuteng namat ka nun ti rumar iti silid na. Kunak man no istorya laang day ta. Napanak na kak, idi napanak iti balayda. Talagang agkulkulong iti silid na. Itultuludan pa yan ni tatang iti kanin na. Ay kat agmauyong nga rodin Ibagbaga nga rodag iti tao nga agmauyongen. Sayang. Sapay nakalpas iti kurso na. Gisursuro kumaitan. Wen tamaestran jay gayem na. Iso ti teacher ni Junior. Tataan siyong. Nay, si Kamot Hakob. Nay, limok magka. Ay, wan nga rod tata. Ay, wan gayam. Ni Florence ngay. Kumusta ti best friend ko? Ay kwa. Ada siguron asawa na anya. Mano anak nan. Dayjay agayam ko. Nalipatan na ko. Ay, adda ka din asawa ang baraw. Ay, si gamit tata. Awan pa'y mat Ay, mabagitan nagsanabalasang. Ha? Inunak tumat ngamin tinagtrabaho. Ala, sana balay. Makasarak kan tulat ta iti parakan ka.
Sapay kumaat tata. Ay wan gayam tata. Ibagam to ka ni Florence. Umay kung to bisitahan iji balayo. Ha? Wan tata. Umayak to enton sumaruno a Sabado. Mangitugot akto, ti paborito na a donut. Ay, kuwang amin, barok, ay balasang ko. Ay, masakit itan ni Florence. Anya? Agsakit? Anya ti sakit na. Ay, jak man mo. Hindi na matin kaya ti rumar iti silid na. Isu asya ko, tinagpalingkay, takabuting na ti rumar. Kaano pa'y akasta, tata? Hindi pa ilan na palabas abulan Ay sige man tata, taumay kong to bisitaan. Ay, agyaman Hakob, no makaumay ka. Kasanungay, Efren, agmauyong batan ni Florence. Wan nga ro, Dante. Kabutang nanti rumwar ijay balayda. Di naktupay kahit asang wan nakabsat na. Awan mo't ti pulita yung agmauyong. Ay, kaasimat ni Florence. Sapay nagpintas abalasang. Ay, awanin Saan nyo ka di nga ipadoktor? Pangalaan mi nga iti pagpadoktor makinkwana. Kababain no agmauyong ti kapsat mau. Rumbang lang asan arumrumar ijay balay. Tapno saan da pag-iistoryaan. Itanto pa ikat iso ti pag-iistoryan dagiti tattao. Kababain da ita sakit na, ante. No apay mat nagsakit iti kasta ni Florence. Ingka kasarita ni tatang mo, taipan nyo ijay mental hospital ni Florence. Asino kumati mangipan kan kuana ijay mental hospital? Ad-addan ang katawaan da kami dagiti tao. Numaamuan da na mental ni Florence. Kat, baybay anyo latta na kastana? Ijay nalangan balay. Saan naman ano ijay? Basta dan ni tatang akadwana. Kunak kumaamapan tayo ang pasyar ijay balayo. Takadwata dagiti ubing. Saan palaang? Ang mga nuagkabil ni Florence. Kat masaktan na dagiti ubing. Ay sus, nakaamamak mo't dahi tangay bagbagam lakay. Kat, kasta mata talaga dagiti agmauyong Saan da nga mo ter aramiden da? Makadangran da. Anya? Apay ngay, tabi mo mutan kinuti dayta ka na, balasang ko. Imbatik dayta, sakbay anagudungak. Awan ganas ko amangan, tatang. Nagsipnget ngamin dito'y silid mo. Mayat ko man malukatan dagita tawa. Tapno makalangab ka iti presko nga angin. Tatang. Saan ka nga sangit Diyak kaya tikastoy kasasaan ko. Isungarod ka ako nakarumwar ka. Agpainit ka. Agpagnapagna ka. Mabutang nga. Diyak may palawag ti butang nga marikrik na. Ay, wine. Nasabat ko gayam ni Hakob. Agahiyam mo. Saan arumbang nga mamo na kastoy kasasaan ko, tatang? Naibaghakon kan kuana. Kat umay nakakano-bisitaan. Ay, apay ngayon bagam ngay. Diyak kaya ta makita nakakastoy. Ay, mga ngay no matulungan na ka, anak. Tadi nakamot kaya't atulungan ni Manong mo. Diyak ba't amo ti aramida? Tatang. Tulungam ko matibagim. Ti pampanunutay. Kasanon ngay no awanakon. Kasanukan ngay no kastoy kalata. Diyak kaya't timapan ijay balayo ansong. Takabutang ko ni Florence. Saan mo't nakabutbuteng ti anak ko, manang? Ay sus, di mo lang mo Dagiti addaan iti problema iti panunot akas kenkwana. Kabailan dati agaramid iti dakes. Saan kumamot akasta at ibagam, manang? Ti aramidam, agparamid kan iti rehas apangikulungam kenkwana no saan mo akayat nga ipan iti mental hospital. Saan nga agmauyong ni Florence? Anya saan? Kano di na kayat ti rumor iti balayo. Kayat na tinasipnget apagyanan. Anya nga iti awag mo iti dayta sakit. Agmauyong ti anak mo, ansong. Tata, adda akon. Ay, umunig ka, Hakob. Agyamanak tata. Ayan ni Florence. Ay, umay ka.
Tugaw ka pa'y. Sigurado ang maragsakan ni Florence, iti daytoy may sa abaks adon at apasarabok ken kuana. Ladingitak barok ay balasang ko. Saan nakaakayat asangon ni Florence? Taapay tata. Saan pa'y kanwa nakasagana amang sangukan ka? Kaya't ko kumaatulungan. Sangit. Jakman amuno apay akas jay namutan. Tata, kaya't ko akasarita. Ang mga na-depress laang. Kaya't ko atulungan. Alan tata, palubusan na amang tulong kan kuana. Florence anak, adda dito'y ni Hako bagahiyem mo. Kaya't nakaka... Adyak kayat! Kunak lang arudan adyak kayat ti sumango iti oray asino. Ngum kaya't nakaatulungan. Awanin namnamak. Ay, kastoyak latan ngag nanayon. Florence, Baybayanda kon. Saan nyo ang maawatan ti Riknak? Awat ti makaawat kanyak. Iso baybayanda kon. Agyaman na kada kayo parents. Nga imay iti daytoy apiti ay mating tayo. Sir Hakum, Yes, ma'am? agyamanak iti kinaanos mo amang isursuro kini Junior ha. Uray no kas di anak kawulwulwul. Madam, trabaho mi dayta akas teacher. Manmano ti teacher ang makaanos kini Junior, sir. Imbaglakit din tasikat ti maestro na ita. Aywan gayam. Madamag kuman? Si kakaditi ipag ni Florence? Aywan, sir. Asawak ni Manong na. Ay na, sir. Kaasimot day dyan nga ipag ko. Tay bagbagada matin nga agmauyong ka no. Kaano pa'y akas jay? Nabayagsan. In sekreto lang ni tatang tamabain ama-amuan dagiti tattao. Ay, idi na minsan, napan ko binisita. Ngam saan nakmat asinango? Kas di nga rod, sir. Iso asaan kami amap-mapan ije balay na. Taay na, mabutang kami. Nungay agkamat. Amuyong matantag mauyong. Ay, saan mat siguro akas ta? Nakaamak, sir. Ibagbagami nga rod nga ikulong dalaangan. Narigatan, nungay makapatay. Tatang, ipaaramidan yun iti kulungan ni Florence. Delikado. Ay, saan ka man nga agsaw iti kasta, Efren? Siyak ti makaamo amang tangdan kadagiti mga ramid iti kulungan na. Di mo aramidan dayta. Unay kayo matan tatang. Apay, nungay agkamat, wenumang dangran iti tao. Gaputa saan nga agmauyong ni Florence. Maimbagan ti kabsat mo. Kasano ko mamaimbagan? Di mun tupay kayat nga ipamental hospital. Mangnamnama ka manen iti milagro. Saan ang mapasamak deta, tatang? Florence, nakaturog ka kaday. Mangan ka na nakaw. Nay, agsangsangit ka manay. Nangagkot itungtungan nyo itay kan ni Manong Efren. Sa anak nga agmauyong tatang. Iswasanda ka rumbang nga ikulong. Saan ka nga ikulong? Kan sa anak amamati nga agmauyong ka. Sakti amam, kat mamati ak amaimbagan ka. Iswa tulungam ti bagim. Ipanagnek mo kadagiti tattao akaba ilam ti agbaligay. Nagbidot da iti pampanunutan da ken ka. Kaba alam da ita anak. Saan ka kumapaabak di ta panunot mo? Uncle, ada akmanen. Kaya't ko akasarita ni Florence. Ay uwain, padpadaanan na ka. Kasta ka di? Nagsarita kami. Iso apang haasim man tatulungam ti gayem mo. Wan Uncle Ansyong, aramidak ti amin akabaalak, tapno matulungak. Pasensyakan friend. No dito nasipngot asilid ko ti pagsaritaan ta. Florence, kaya't ka atulungan. Adaamok nga espesyalista a doktor. O sige, makipagkita akan ko na. Kadwaan ka
Tamamatiak, kabaalam asarang tenday taas sakit mo. Iti udi na, sikat ti agbaligi. Ay, mababai na ka talagan bakit? Amin na papanak, ni Florence ti pag-iistoryaan da. Uray siya nga rod. Isulatan ti pag-iistoryaan da. Ibagbagada pa'y kit din ang nagar-aramat ka no iti drugs. Nuapay mat nga nakasjay na. Ang mga no adda na dagsin aparikot na nga ilimlimang nakadatayo. Anya ko ma, pinagadal ni tatang, nakalpas itikin na maestra. Agtrabaho laangan ko ma, ngam kasjay na matang. Ingkamat bisitaan alakay. Gaputa nagmauyungan, saan mon abisitaan? Babainak nga rod. Jak tupay kayat ti rumwar. Tagdamag-damag mat dagiti tawa makakita kanyak. Agisursuro met gaya man ni Florence. Anya? Kasano na pasamak dahi tanti? Isungarod ang mapanak ijay balayo, tamapan ko paneknekan day tanang ikaw. Jak ngamin bimis bisita ijay balay kahit naagasan nga tan ah. Ketuan mangisursuro nga rodan. Kumusta kan ma'am, Florence? Di nakman awagan iti ma'am, takarugrugik pailaang mati agisoro. Amo, no anya ti apapalaken ka? Apay ko mga apalan nak. Ngamin, nagpudaw, kan nag-flawless day takudil mo. Kan, nagsiksika. Ay na, bagay mo pa'y day tayo uniform tayo. Aywan gayam, anya ti waistline mo? 25 lang, man. 25 laang? Ngam, kaan kamat agaan? Ngam apay asaan ka lumuklugmag? Talaga lang ngami na sexy. Ngam siyak, Jackson makontrol ti panaglugmag ko. Friend, thank you iti panang tulong mo kanyak ha. No saan agapukan ka. Nakakulungak pa lang ijay nasipngat asilid ko. Bay amon day jay. Kunakken ka. At dalawag. Uray kasano kasip nga ti amin. Na-stress akla siguro. Gapo iti aglawlaw ko. Kadagiti tattao, amang perperdila ang ti amudang aramidan. Florence, saan mon asublian pa'y daytaan na palabas? Tinapatag, happy ka itan. Isuko kani Apo Dios ti amin a klase ti buteng, ta iso ti Dios ama nang asi, kadagiti pinarswana. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Levitico, Kapitulo 19, versikulo 11. Di kay agtaka wano agswitik, wano agulbod. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Sigurado ka, ani daylan ti kayat mo apakiasawaan? Wananang, ay ayatak ni Dylan, kat isulaang tinakariknak iti kastoy. Ang aguray kayo man? Apay matanadamag yung? Wala, takasla babaero mo ngamin. At itsura na, kan kasla kakamaten ti babae. Basta tinapatag, agkasar kami. Tapno sigurado ako kwaktulaan ni Dylan. Ala nga road, makaammo kay tibiyag mo. Sige nga rodan. Agpakada akon, tamapan akon ijay pwestuta ijay asidag ti pagadalan. Si kanti makaammo ditaw eh. Wananang, katagan-anad kayo.
Nasaya at matay may ka dito'y bakery, Daylan. Ada importante apapanak. Awan agbantay. Sayang matipaglakwak no irikap ko. Ang mga numabali na si kapay laang ti agbantay. Sigurado ka? Uhan, apay, saan mo akayat? Uno, ada papanam. Awan, ang italag mo kanyak ti bakery yo. Apay kit din asaan? Kat agasawa tanton saan ka di? Apay, kupitan na? Saan mat nga itikas na? Ang pagyaman na ka, no ada pa nagtalag mo kanyak. Apay kit din nga awan. Kayat ko nga ron ti makiasawa ken ka, no awan pa nagtalag ko. Sa bagay, Ala nga ron, agrubuat akon. Adamot presyo ang nakasurat dita. No adda parikot, awagan naklaang. Basta si kanto ti maid of honor ko Wan ka di. Danag mo na iya. Amo, nagswerte ka. Ngamin, nataar ni Daylan apakiasawaam. Kat ni Daylan, saan ka di aswerte mat kanyak? Saan ka di napintas? Si Kamat, syempre, napintas ka. Umapalaklaan ka. Tanakasapol ka ngamin iti gwapo. Apay asya kat saan ka makabirok iti gwapo. Sika talaga. Saan mo nga minabirukan Dumteng tulat ta. Ay, kasta ka di. No kasta, saan mo asinapol ni Daylan? Basta, dimteng latan, kasta ka di? Wan, nagkaluganan kami iti jeep. Iso ti damo nagamamuan mi. Ad-adu nga amang ti mapaglaklakwan ijay pwesto ijay asidag ti pagadalan. Marigatan kayon sapayan ngagmaymay sa ijay. Wun nga rod Numabalin la ko mga irikap tan ti pwesto ta ditoy. Tadwatang aglako ijay. Adala tamat agatang dito'y nanang. Ado ti may kawa no i-give up tayo to'y abangan tayo dito'y. Awan metkit diti planok amang igip up. Tadaket nga rod dito'y dagiti makin na amaar-aramat iti panagaramid iti tinapay. Ngam kasapulan tati agbantay dito'y anak ko. Tapno makadwaan nak ijay pwesto ijay banger. Sana bali nanang. Tainton malpasti kalay sami ka ni Daylan. Alukoyak nga umikat iti trabaho nan. Tatulungan na talaangan. Imbag ano kayat na. Kayat na dayjay nanang. Minimum laang matisweldo na. Di uray sweldoak mat ngagbantay dito Tapno adala tamat kwarta na. Ay katun tapno sa anak amarigatan anak ko. No kasta, talaga matuloy ti kasaryo kini Jade? uwan pare, awanan ti makalapad iti panagkasarmi. Agtrabaho kanto pay ka di ditoy pare? Bueno, tulungan mi dan iti negosyo da. Urayak ang patulong da pare. Narigat mo no siya ka mismo ti mangibaga at tulungang ida. Sa bagay, awan lakit iti sweldom no tulungan mi da. Ayos lat ta pare, basta isudon ti makam mo. Amom kada pinagbantay nak namin sa ni JDJ Bakery da. Ket magustuak na dya trabaho. Agtugtugaw ka lang nga agurura iti gumatang. Sana kas dito'y ayanta, ang kasapulan ti agbagkat. Ay ket mayat nga ruda pare. Sika ko mati pagbantayan dan. Itatanalpasan ti kalay sata, Daylan. Okay ka dilaan kan ka no sumardeng kan nga agtrabaho? Kayat ko asawan. Si kanti agbantay dito'y bakery. Takadwaak ni nanang ijabangir a pwesto. Saan ka madanagan? Taitid ko ti sweldom akas iti sweldom ija pagtrabahwam. Ay katwa na. Nagsayatan ngayon no kasta. Kan tapno saan mo mat ako na. Adalat ta day off mo tunggal Domingo. Tapno makaaliwaksay ka mat. Makapan ka mat iti kayat mo apapanan. Okay, mayatak iti dayta. Agpakada akon pare. Kinasarita nak ngamin na ni Jade. Agikata ko niti trabaho. Taisun ti makam mo kanyak. Nagsayaten pare. Imbag ka pay, talumag-anan ti trabaho.
Dayta ti makuna aswerte, pare. Ay ket, di ka nga rod mangliplipat pare. Wen, agkita tanto. Adamot, day off ko nga intod ni Jade. Agasam dayta, tadapay day off mo. Ken itod na pa'y ati sweldo ka maaw-awat ko ditoy. Ay, talaga aswerte ka pare. Kabaalam nga rod tagbantay dito ay dahilan. Una nang, ag-inventory kayo latan. Isurat yo no mano ti bilang dagiti tinapay apanawan nyo. Ay na, isupay at trabaho dayta. Agasawa kayo mutan kini Jade. Alangan ako pitampay laeng. Tapno, awan ti makunkunayo. Anya kumangay ti makunak. Basta tinapatag, aggagat ka. Saan ka nga agsadot-sadot? Una nang, aggagata ka. Nang runa, kat adapay sweldo. Kumusta nga iti adasawa na agwapo? Ay kat mayat Isu ti pagbanbantayak iti bakery. Tapno sigurado asan ang makabirok iti sabali. Talaga nga inkulong mon. When narigat no maagaw ti sabali. Nang runa kat kunam agwapo. Kat, agpaisaw mo tagwapo. Kat si Kangay, aging gaita, awan pa'y nasa pula magwapo. Awan pa'y nga rod. Talaga narigat agbirok iti gwapo. Di oray saanan agwapo. Tinapatag, nasingpat kan saan amang lukloko. Depende no adda marignak apanagayat gaya. Tangal adamat motor mo. Si kaman lang ang timapan gumatang kadagiti kasapulan dito'y bakery, Daylan. Anya nga iti katangag? O, ato'y tilistaan. Kan ato'y matikwarta. Alang arod, orayin na. Sikapay lang arod ti agbantay. Wen, ngamdarasam saan ka ngagbaybayag? Wen, mabiitak lang. Basit lang mo to in list na magatangag. Uray saanan nga iti dakila grocery ti paggatangam. Tapno saan ka ngagpila iti mabayag. Adamot dagiti babasit lang ang grocery dita. Sige, mapanak nga rod din. Daytoy kadilaang, Manong. Ang mga nadapay nalipatan nyo. Dayta lang ading. Isu lang tinakalista. Okay nga rod, Manong. 2,400 amin. Ato'y tibayad ko. Thank you, Manong. Sapay lako tagsublikan tumanan. Agsubliak ha? Noited mo ti number mo. Anya? Ada kasukat na? Siyempre, mat O niya, mayat ka nga ited mo ti number mo. Tadi ito man ang ti paggatangak. O sige. Masaya at matainted ni Nikki ti number na kanyak. Adan text meet ko. Makapaboring nga ti agyan dito'y bakery. I-text ko man kit di. Barang ag-reply ni Nikki. Imbaglakit din, tagpada ta iti day off, Nikki. Wen nga rod, Manong. Baka pa syarta iti kayat ta apapanan. Umay ka, tama pantay ti dajaban ta. Ado ti magatang ijay. Awan mo't igatang ko. Ha? Ipaw-pawit ko ngamin ti sweldok iti inak ang masakit. Agpadada ngamin kanitatang agmin maintenance. Sana problema na ita. Igatangan ka iti kayat mo. Siyak tagbayad. Agpaiso? Wen, ibagam lang mo niya ti kayat mo. Ta siyak ti makaam mo. Agyaman na ka. Ta sinumbatan na ko, Nikki. Amok ngamin nga ay ayatan nak. Gapot aited mo amin akid dawag. Kasta ti panagayat ko ken ka. Sapay lang ko Taag na nayon dahit apanagayat mo kanyak. Daylan. Sa anak tong agbaliw ken ka, Nikki. Ikarik dayta. Kasapulan ka numanan ni Nikki ti kwarta. Sapay na ibus ti kwarta ka. Kisay aklatan ti koleksyon ko iti manungal daw. Total, saan pa imat nga inala ni Jade? Saan mat amadmadlaw ni Jade dagiti kupitak? Saan mat nga gin-inventory?
Bawasak man kit di iti 3,000. Apay akas labo mas basit matan ti koleksyon mo, Daylan. Uwan nga rada. Madmadlaw ko matlang ang bumasbasit ti agatang. Saan mo binawasan ti koleksyon? Saan? Apay abawasa kat adamot sweldok nga ititid mo. Kasta ka di. Naumamot nga tandag iti tao iti tinapay tayo. Iso ako nam abo mas basit ti agatang. Apay nga tabo mas basit matan ti mapaglaklakwan ni Daylan nanang. Siyempre, saan mo't akanayon adakkel ti sales, ana? Saan mo't akanayon kat adda kwarta ti tao? Ay, sapay la ko mga rod ata saan nga kupkupit ni Daylan. Idi pa'y ko ba nga inaramid na Saan ka di adakkel mo't ti sales iti napalpalabas a bulan? Uwan matkit di nanang. Kan pangusaran na kumangay iti kwarta. Ik kamot iti sweldo na. Amangan no adda pa'y kat urnong na Ta saan mo't nga agpalpalingki iti masida. Datamot ti aggatgatang kadagiti kasapulan dito'y balay. Amangan no atap ko laang nga rod nga kupkupit nanang. Saan ka kumapay laang nga rumar Daylan? Maditiriknak, agurigurak, awan nagbantay. Kwa? Apay, ada importante apapanam? Awan mo't kit di. Oh, matlagayam. Saan ka pa'y arumwar ita? Sikat agbantay. Sige. Talaga ka di amadil at tatirik na manakaw. Madi nga rod nanang. Nagtubarkan. Uwan nanang. Malasyak lang aruden ti mapanaglako. Uray irikop yun to'y bakery. The day of mat ita ni Daylan. Saan ko pa'y laang nga parwanan nanang? Agbantay pa'y laang. Total, awan mo't importante apapanan na. Sa bagay mat kit di tapno adda kadwam. Nabati mat gayam ni Daylan ti cellphone na. Sino mat nga taday ito yung agtitext aya. Basa man. Love. Kasapulak ti kwarta. Agpaw itak. Ita ijay balay. Sino da ito ay? Replyak man. Mano ti kasapulam. Aday ta, isend ko na. Nag-reply adagos. Basag. 3,000 ka no? Tiyan ni malalalaki. Aday ikan na iti kwarta. Payman, awagak man da ito'y number. Aday ta, agri-ring. Love tarupam. Ammom ka di nga dasawa ni Daylan? Hello? Hello? Pwisit na babae. Imbamanan. Daylan! Umay ka man dito'y! Darasam! Mabit lang. Apay ay, hakas lang maruraman ka. Kunak man no, agurigor ka ako nam. Ayop ka! Anay ko. Apay nga, agtungpa ka. Isumat lagayam abo mas basit ti sales mo. Tagayam, aday ikam iti kwarta, babae! Anya ka din ti bagbagam. Aday tata cellphone mo! Ah. Ada text ti babaem, kat inawagak pa'y! Sorry, Jade. Nasulisugak. Naburingak ngamin. Tagmay-may sa akmat dito eh. So, nakitix may taklaan. Manipod ita. Saan ka nga bantay dito'y bakery? Makamu ka matan nga agsapol iti trabahom. Di pa'y naggapo iti negosyo mo, itad mo iti babaem. Nagpuskol tarupam. Di naktupay maikan iti kwartak. Tikit din babaem, ikam iti kwarta, naggapupay kanyak.
Ako, pakawanan na ko, ma. Jade. Mapankag sapul iti trabaho ma. Kadsyak mati kami ti kwarta. Liklikam ti agbasol, kat ikagumaam ti agbalin anapudno. Di mo dadaelan ti panagtalek ti asawam kan ka, tapno nagtultuloy ti ragsak ti binangon nyo a pamilya. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, iti direksyon, Virgie Paclay, musika, Dante Martinez, computer recording technician, Joffer Anas Basit, sound effects, Glenn Binawe. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 15, versikulo 26. Kagura ti apo dagiti dakes apam panunot, ngam kaayo na dagiti nasaya at asao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Julina, umay kumansingiran tayo utang mau. Adda ka manen alakay. Agkarasubli ka, kat awan mo't utang ko kan ka. Masyan kak umamat kanyak Nagbambanugak, idi ngayon mula ti petsay anatang ko. Takno aday lakaw, nga igatang ko iti bagas. Nga minutang mo matamain. Ay, awanen utang ko kan ka, tabi nayada kun. Agbalor amin iti talugasaw. Tatinawaran pa'y ide. Samo inutang. Kunam abayadam iti kabigatan na. Ang maging gaita, di mo pa'y binayadan. Duan abulan tinapalabas. Binayada kun jipitsay mo Nakabawam samutan. Agkarasubli ang agsingir. Ngam agungat ka magtunggal singiran ka. Pumanaw kan, awanen utang ko kan ka. Tanabayagan a binayadak. Agkabaw ka ngaminan, iso addi mo ammo. Kastagayam kabsat, ay nagalasan ti ugali ni Julina. Ala, no di na kaya't abayadan ti inutang na idianatang kaw. Saan abalain? Sa bagay. Uray kaskasanaw, sa anak mo ta maawanan iti taraon. Tadamat lata mga asik kanyak akakaruba. Ay, 300 laeng. Di pa'y bayadan ni Julina. Aguray kakabsat. Oh, atoy. Ala, umunday ito'y talo gasot a kwartak. Inak ko maiji talipapa. Tagumatangak iti sidaan mi kanila kay ko. Ngam alaam latan. Daytan ti bayad jay inutang ni Julina ken ka. Sika timang bayad iti utang jay anak mo? Unad kaasi ka maut. Sapay agmay-may saka pa'y mat nga rod. Awan katulungam amanggad. Ala agyaman ak nga rod no kasta, kabsat lita. Ay pasensya amon ni Julina nga anak ko. Inakasarita tabagbagaak. Nakapulas ka mo't Julina. Adda kayo mat, nanang. Sa dino, ti papanam. Inak ili. Agsarak kami itigayam ko at tagabangir a barangay. Kitaan nyo dayti Nagpintas a bestida ko. Nagpintasan niya. Nangina daytoy. Dayta dya inutang mo kani Edna. Wala nanang. Kat binayadam daytan. Saan po? Bayadam Takasimot nga gisursor itilako na. Bayadak tulat na adda kwarta. Ay na, talaga di mo maikatimadi nga ugalim anya. Umutang ka, ngamawan panggap mo nga agbayad, di ka kadi agbaeng.
Pagbayan ako ma, kat bayadak mo. Ngam tiwod ka nga agbayad. Kasano, no tiwod mo't nga agbayad dagiti pinautangam iti istor mo. Iso nga rod asa anak nga agpapautang, nanang. Kas kanila kay Ador, inutang mo tinatang alako na. Ngam dua bulan ng tinapalabas, di mo pa'y binayadan. Imbagam pa yan na binayadam nga oray saan mo. Uray tabinayadan yun. Ay, siyak itan tinawanan. Taging gaita, di mo pa'y binayadan kanyak. Ay na Julina, nagalas ti ugali matalaga. Nuumutang ka, rombang nga bayadam! Oh, ato'y dagiti lakok, Jolina. Mangkita kan itigatangan. Nagpipintas met dagitan abra. Wen manang, talaga nagpipintas. San anala ka ang mapisang? Matibay dagita abra. Mangkita ak man nga rod itigatanga. Mga laak iti dua, Ay uwin mangpili kan. Ang panagkunak. Uray anya ditan abra tigatangam. Bagay mo amin. Oh, daytoy ti kursunada. Kolor ng isit. Ay na, nagpintas. Ay, mabalin nga ipadas. Ay kit ipadas mo lata Sagmamanungay dayto abra. 600 laang. Basit latiganan siyak dita. Kwa, mabalin ka di nga utanga. Ha? Utangam manan? Alan mga laak iti dua, ngam utang. Agbayadak to, intun sumaruno nga umay ka. Tay bestida kan pantalon nga inutang mo idi last week. Kaano nga'y abayadam? Bayadak to latta. Di ka agdanag. Sige. Ang kaano nga'y nga umay kasingiran? Kwa, kalpasan ti do alawas. Sige. Awan parikot iti dayta. Bali 1,200 ja pantalon ken bestida plus 2 abra. Iso at 2,400 amen. Wen, awan parikot. Bayadak tulat ta. Anya? Pinautangam ni Julina akaaruba tayo nga agis store? Wen apay aya. Apay, di mo kadiam mo? Asaan nga agbaybayad dayjay iti utang na? Ilamlamangan na ti utang na. Ha? Kasano asan nga agbayad ket adamat istor na apagtaudan ti pagbayad na? Hey, uray pay. Kasta ka di? Basta, san ka unay nga agtalat kan kwa na? Narigatan. Ala, bayam, tasaan ko na pautangan pay. Ala, igmuntay order ko a brief kan panty dagiti kakaanak ka. Wen mabit lang nga ron tayo ko itibag. Ikas kun taadamat pang cash ko. Agyaman ak unay kan ka Ken, umay kanto ijay parlor ko. Ado ti gumatang ijay itilakom. Ay, nagsayatan no kasta. Sige, umayak tuman nga ron. Ay na. Napanugak. Agiladak pa'y man dito yung sofa. Nabanog ka man na nagisursur itilakom. Katwan isupay jaganan siya. Uray saan kang haminin nga aglako-lako. Umdas mati sweldok apara kada tayo. May mayat matlaang at dalat ta extra. Saan ko agastusan ti magangganan siya? Ornungag tapno adalat ta may dulin ko. Ala, sigan ti makamo. Hanggang saan ka kadimot lang nga maluglugi? Amangan mat no agabuno ka pa'y. Saan mat kit dilakay? No adda umutang, agbayad damit laang. Mayat nga rin no kasta. Iti kasta, sana masayang ti bambanog mo amang isorsorsor iti lakom. O, adda ka mat Julina. Agpamanicure ka kadi? Wen, si kantimang manicure kanyak, tautangak pailaan. Ha? Ay, pakpakawan. Sorry. Ngam adda pa yung nakapila nga i-manicure ko. Gaputa utangak, dimon kaya timang manicure kanyak. Hoy, natural. Agab-abangak dito'y pwesto kanya. Sakat utangam pa'y? Imbag kuma no bayadam to. Ngam, patjem, utang kalimutan taiso,
Am-amu kan, Julina. Kondip manicure ka, ngam utang met. Agawid kan, tasikan timang dalos di takukom. Jolina, umayak ko maagsingir. Ngamin, may sanabulan tinapalabas, sipod ko na mga agbayad ka. Nga maging gayta, di ka pa'y nagbayad. 2,400 amin. Bayadam ko man, tapno adamot ang iyalak itilako. Di ka mat imay idikalman. Awanin imbayad kun itibil ti kuryente idikalman. Anya? Kat, ayan tilakom nga Apay nga awan bit-bit mo. Nayunak ko mati utangak. Panti ko maita ti utangak. Nayunam ka di ba, di 2,400 nga utang mo? Saan nga ta nasaysayat abayadam pa'y nga umuna? Bayadak tulat ta Uray ko makagudwa ti ibayad mo ita kanyak, tapno maksayan ti utang mo. Awan nga rod kwarta. Dagulit ka matan. Ngam, kasanuak maten ngay. Kasla napantin ka amin ang aganan siya. Bayadak tulat na. Ala, pumanaw kan. Tadi ka manaktak dito istor ko. Kaano ka nga rod nga agbayad ngay? Into na da kwartak Ala, bayam ta kasaritak ni Julina, balasang ko. Wen man nana, imbagak da ito'y kada kayo. Tapno palagipan yun to dyan anak yo. Ay, wen, Edna, bayam ta kasaritak to. Pasensya kayon anana, taimbagak da ito'y kada kayo. Ay, na yun day jay atao. Mangibahabain at talaga. Ay, manulaong mati magangganan siyak iti panagisursur-sur ko iti lakok nana. Ngam di mat agbayad. Bayam, tainak to kasarita ni Julina. Awan panggap ko amang bayad iti utang ko kin ni Edna. Gapoy ti daytang inaramid na. Saan ada kayo tinakautangan na? Iso asaan arumbang ada kayo ti kasarita na? Ti kunamkit day, awan panggap mo amang bayad iti utang mo kenkwana. Iso ano anyala ditan ti iras rason mo. Ha, nagalas to ugali na. Akas lakit din jak bayadan kinautang ko. 2,400 pesos laang may. No talaga akayat mo abayadan. Di ko mahapay abinayadam. Kat dakal mo ti mapaspastrak mo dito istor mo. Ada pa'y sweldo nila kay mo. Kat agbayad ak tulak ta ano kayat ko. Ingkakit di bayadan ng ti utang mo kaned na. Takaasimot jay tao. Wow, napimpintas ka man itan, Edna. Bagay mo ti atidog abuok mo akulot. Diyak kayat ti agpakulot ng pinilit nakmat. Libre ka nga, Rod. Ngamin. Kaasi ka nga agsursursur iti lakom. Kat di ka pa'y mat makapagpapintas. Saan mat aday tati pang pangrunak? Tati kayat ko, adamay dulin ko a kwarta. Ay, kasapulam mo ti agpapintas, friend. Ay, sika talaga. Ay, kat kumusta mat ni Julina? Nagbayad ka din kan ka? Aging ka ita. Duwan abulan tinapalabas. Di na pa'y binayadan ti utang na. Huh? At damat istor na, apangalaan na iti pagbayad na. Kan agsusweldo mat nila kay na. Hay, apay ngamin a pinautangam. Nagmayat mo ti panakisarita na. Iso nagtalagkaklatan. Nagalaskit di at ti panunot na di ababae. Iso nga awan gayem na akaaruba. Tanagalas ti ugali na. Damok la ti aglako nga palpak mat. Sayang di 2,400. Ay, jak amo no may subli wano saan. Ay na, nagado ti reklamo kan kwa na. Saan nga agbayad iti utang na? Ngam no kasta nalatan. Ay, madaksan tumatlaang. Apay nga tatadi agbayad. Adamot pangalaan na iti pagbayad na. Dakas nga ron ti panunot na. Ngam, agsublinto kan kwa na dayta nga aramid na. Adaak manan tapno agsingir Julina. Ha, makauma ka man. Isublik laangan dagiti inalalakan ka. Tapno awanan ti subla-subliam. Isublemon? Kat nausarmon? Kat makauma ka mat ngamin. Di ka makauawat. Imbagak mat nga agbayad akto no addan to kwarta. Ngam adda ka manan. Idi last month nga imayak nagsingir. Awan inted mo. Ita awan manan? Awan nga rod. No adda di inted kun
Apay ka di nagrigat ka nga agbayad, Jolina. Awam matrasun tapno di ka agbayad. Ngamin, kas makitak katadumat tilakom. Narang ay matuistor mo. Ala, tapno di mo matkunaan. O sige, ikan ka pala iti sangagasot. Sangagasot? Wen, sangagasot tumanan inton sumaruno nga umay ka. Ay, talaga amad di ti panunot mo, Jolina. Ala, saan kan asingiran manipod ita? Gaputan na banog akon nga agsubli-subli. Ngamsapay ko mata makonsensya ka, katsikan amis mo ti agnisno dong agbayan. Ala, bayamon. Basta saan mo napautangan pa'y. Tadi ka ket ad-adda malugi. Nagsakit tinakam ko lakay. Pudno a 2,400 laang. Ngamno da tayo amarigrigat. Dakkel aba nagdaytan. Masukatan tulat ta dayta. Sana bale? Tagsusweldo akmet. Kan saan tayo matamaw-awanan? Pagyamanan dayta iti Diyos lakay. Wen bakit? Pagyamanan ta. Gaputan na daanak itinatalgad a pangganan. Di ka agdanag, Edna. Siya kung timakam mo ni Julina. Babaan iti aramidek, makabagbayadan kan ka. Anya ti aramidam, friend? Basta, urayim laeng. Di ka agdanag, tasan adakas ti aramidek. Awan ti pagdanagam kunakmanan. Tasan adakas ti aramidek. Sige, sikat ti makaam mo. Agtalagakan ka, tagayam ka. Wan, agtalag ka kanyak. Gaputa saan ka amadaksan iti aramidak. Ken, saan adakas kunakmanan? Alangarudan. Inakon, gaputa nakabayad man ang dagiti kakadwam iti nautang da abado. Wen, uray umutang da ita, ngam agbayad dan tumanen, intun sumarunong umay ka. Wen friend, agyaman ak unay. Wen, di ka agdanag Julina. Addan to porsyento na, intun isublikan ka ti utangak. Kasapulak ita ngamin ti kwarta. Ngamin, agkita kami kani Fafak. Ah? O sige ha, yung adda porsyento na. Mano, ti kasapulam. Kwa? Uray, 2,400 laang. Apag iso nga ibayad ko iti jacket, nga itad ko kani Fafak. Sige ah, yung manungay ti inayon mo no bayadam. Oh, di na yunak iti 500. Okay mat siguro kon kadaytan. Bayadak inton bigat. Kasapulak lang amin ita ti kwarta. Saan nga umdas ti igam ko apang date mi iti Fafak. Plus, igatangak pa iti jacket no. Ay sige, mabiit lang taikan ka iti 2,400. Ngam inton isublim, agbalinto at 2,900, ah? Oy, ariglado, Julina. Wen, kasta't inaramid ko. Iso nga ita, yawat kun kan kato'y 2,400. Ngam, amangan riribok lang ti ibungan na. Apay ko mo? No agreklamo, di agsasango tayo iji barangay hall. Takitaan na no asino ti maibabain. Ngam, gayam. Basta. Awatam da ito'y 2,400. Nakasingir kan ni Julina. Inayabak ni nanang mo, tapno denggen na ti pagsaritaan ta, Julina. Ket nakasarita kon, sakbay nga imay kami dito yung store mo. Sige, Brenda, ilawlawag mo kan ni Julina. May papanitian niya, Brenda. Ti kwarta nga inutang ko kan ka, katwagas ko laeng, tapno makabayad kan ni Edna. Anya? Intad kun kan ni Edna, isuasaan na kan nga umay singiran pay. Anya? Nukas ta, linukunak lang. Hoy, kita ang ti ugalim. At damat kwartam, ngam di mo pa'y bayadan ti utang mo kan ni Edna. Nga uray agsubli-subli nga agpakpakaasikan ka. Husto lang ti inaramid ni Brenda, Julina. No agreklamo ka, sige, agsasangot tayo di barangay hall. Anya? Apay, agreklamo ka kadipay laang, Julina. Kat si ka lang arudan ti madi ti aramid na.
Mala, agreklamo ka. Takitaan tayo sino ti maibabaeng. Nanang, Ay, Julina, madi ti panunot mo. Saan ang makaayayo iti padam a tao? Kan iti Diyos. Agbalbaliw kan, tasikamot lati nakababaeng. No nasaya at ti panunot, nasaya at matngarod ti aramid. Pagtalinaudan nga rod ti kinasaya at ti panunot, tadayta ti kaayayo ti Diyos. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio Kapitulo 12, versikulo 13. Masilwan ti managdakdakas kadagiti mismo asauna, ngam tinalintag a tao, mailisi na ti bagina iti riribok. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Fred, Domingo inton bigat. Wen, amok a Domingo inton bigat. Apayaya. Intayo makimisa kada nanang. Agkukuyog tayon ton. Ay katwan na. Kalpasan ti misa. Intayon tumangan ni Jerwar. Wen sigurado. Kaya't matdananang kantatang timangan ijerwar. Manmanuda ngamin amangan ije restaurant ka. Sige nga Rod. Ibagam to katakwada. Tamasapad nga umay dito'y balay inton bigat. Ibagam tumeten, adito'y danton nga agar mo sar. Mami, Domingo inton bigat saan ka di? wan anak, kat kas iti sigod, intan tumanen makimisa. When mami, sigud mat akas tatyar aramiden ta, tunggal madanon ti Domingo. Wan anak, masapol, saan tayo aliplipatan ti obligasyon tayo iti apo. Iso akadaal daw ti Domingo, masapol amapan tayo makimisa. Tapno agyaman tayo kadagiti parabor nga ipapaay na kada tayo. When mami, day tamat lang ti kanayon nga ibaga ti teacher ko. Maalangarow din anak, ingka maturugan, iti kasta saan ka mapuyatan. Masapat ang agrubat inton bigat. Iti kasta saan ta amala daw amapan makimisa. Anyamutan. Adamanan dito day tanaga na kabalasang. No apay-pay lang amin nga umay makimisa. Agin dadalos mat. Idin to tamo matikadwan. Anaganak abalasang. Gapo iti kinaggaranggan tiyang na. Oy, Norma. Apay asaan ka makaid na? Madamapay lang ti misa. Kasano? Masurunak. Ne, tanya ko mati pa kasurunam. Sapay anda tayo dito o nagdisimbaan. Dayjay man Dayjay ti kasurun ko. Kitaam ngamin Nimat alfa dayjay. Nasayat mat, tadada gayam ditoy. Imay damat gayam na kimisa. Si Kamat. Apay anak ko nam anasayaat. Tadada dito'y amakimisa. Ay, nagmadintupay akitaan. Gaputa agin ko kunala ang dayta. Anyan ti kasta pa nagsasaom, Norma. Chris anak, kan, nalpasan ti misa, agawid ta. Santa ka din ang mga restaurant, sakbay nga agawid ta, mami. Mabisinak nga minan. Kasta ay anak, alangarod, kan. Inta pa yung mga restaurant, sakbay nga agawid ta. Sige, mami. Talaga kami na mabisina. Sa bagay, oray siya.
Mariknak mo tibising ko. Iso, sige. Umay ka nga rudan, anak. Sige, Mami. Mapantangarudan. Ay na, talaga na mas nagitiputahin na dito'y a restaurant. Nabsuga ko. Ay, oray siyak mat Nabsuga ka. Ay na. Itaman lang amin ang nakaadok tinangan. Sa nabali, nanang, tatang, umay tayon tumanan mangan ditoy. Wen, nanang, tatang, di uray man kadalawas nga umay tayo mang restaurant. Saan di pa'y kat nagdakalin ang magastos no kasta. Saan, nanang? Ay, mabit lang nanang tatang, Fred. Urayan daklabiit ditoy. Mapanak labiit ijaban nyo. Alang nga rod, urayan da kan ditoy. Darasam ito kasta. Makaawid tayo matan. Si kamat gayam ti masabat ko, Alpha. Naggapwam? Napanak di taban nyo, Norma. Sige urayan na kun ti anak ko. Mapanak kun itayan na. Ay, mabit lang. Ada ka di bagang? Awan magkit de. Angam, mas daawak laang. Gaputan nakita ka manen itay, ijay simbaan. Napan kamot gayam nakimisa. Sigud matakas tater aramidak. Tunggal Domingo, makimisa kami iti anak ko. Kasta? Ay, anyan dagiti agin dadalos at tao? O sige naawanan ti bagam. Mapanakon iti ayan ti anak ko. Amangan numatagtaganan amang ururay kanya. Anya ayaday ta ilaklakom, Alpa. Ay ko na. Kan-kanan. Naimas da ito Gumatang kayon. Alaman nga rod balasang ko. Kasla naimas day ta. Iso gumatangak man. Sige nga rod, nana. Mangpili kayon dito Naduma-duma nga min a klase dayta. Adabiko, baduya, kansuman. Ikan nakman nga rod dita baduya. Suman kan bikaw. Kaya't kung ngamin aramanan amin dagita. Kasta ka din, nana. Maala nga rod, mabiit lang ang tamang isupo ta. At dakamot gaya mantina, ay guri ka man. Kanya dahi ta nakasupot nga awit mau. Nasabat ko ngamin ni Alpa, nga agisor-sor-sor itikan kanen. Iso aday to'y, gimatangak man. Ay, ramanan taman nga ron dahi ta. Nabayagan kahit jak nang nangan iti kang kanan. Ala nga rod, mabiit laeng. Tairwar ko dito'y supot. Bang timpla ka nga rodan iti kape Naimas daytoy ama ikape lakay. Ay, malang rod. Mabit lang tayo nakagtimpla iti kapita. Wan, ay. Pagsangwan taman daytoy ginatang ko kan ni Alpa. Naimbag nga orasyon, nanang, tatang. Madamamat gayam ti panagmerienda. Wen anak. Ay apag-isaw ti umay mau. Ay umay kamitin Taglalang lang tayo ngagmerienda kada nanang mau. Ay, ewan mo't nga men, Norma. Agtugaw kan, tagmerienda tayo. Sige man nga rod, nanang. Kasla na mas day ta meriendayo Ewan anak, ginatang ko man kan ni Alpa. Ala, mang timpla ka mo tan iti kape anak kaw. Apag iso da ito'y baduya, bikaw kan sumahan. Anya ti kunayo, nanang. Ginatang yu dagita kan ni Alpha? Wan. Da kayo langan ti mangan kadagita. Nabsugak pa'y, nanang. Tina, apayakas dyan ni Norma. Kasla dagura na ka ni Alpha. Ay, jakman amo iti dayjay nga anak ta. Nasing patupay ni Alpa. Iso asaan ko man nga amo, no apay akagura ni Norma. Kasaritak to man ni Norma. Sapay man nakimisa. Apay ngay, kasla di na yaplikar dagiti sa o ti Jaws.
Ay, saan ko man nga amo iti dayjay a tao. Alaman nga raw, kasaritam to. Saan arumbang akagura na ni Alpa? Gaputawan mo't araramidon ni Alpa kunkwana, amaday. Ay, ta kasaritak tao. Ay, uno, ada nga taapal na ka ni Alpha. Ah, Gaputan ni Alpha, naganak abalasang. Nupay kasta ka napintas lata. Sa laday ta, nagagatpay. Oh, dayta ti saan ko nga amaw lakay. Nga munupod no, nga daapal na kan ni Alpa. Ay akat aggagat mo't Mabalin na mo't ti aglako iti bakan. Wano manglukat iti store. No maipapan mo't iti kinapintas ti apalan na. Nagdumada kan ni Alpa iti kinapintas. Awan tilaad nga imparswa ti Diyos. Naimbag nga oras siyo, Tita Norma. Umay ko kumalaang itid to'y papaytid ni Mami. Anya dayta aya? Adtoy o, Tita. Nagluto ni Mami iti masida. Iso ako nana, umay ko kano itid daytoy ipadiguna kada kayo ni Tito Fred. Ay, ladingitak. Ngam saan ko nga awatan dayta? Kabaulak mo tagluto, iti si daon mi. Ha? Ngam, sayang mat daytoy no diyo awatan, Tita. Ay, saan na masayang dayta? Gapo, tada kayo mat amang sida. Alakit din, yawid mo mat lang dayta. Gapo ta saan ko apagan ano? Agluto aklaengan, iti si daon mi. Anya ka matan Norma. Apay mat apinabainam ti anak ni Alpha. Apay asaan mo nga inawat ti impadigoda. Ay na, kabaulak mo ti agluto, iti si daan. Iso asaanan alaskan nga awatak ti ipadiguda. Unay kalakit din na ya. Anya launay ti pagkaskas taam aya. Basta, saan ko akayat nga awatan ti anyaman nga aggapo iti dayjay nga Alpha? Apay aya kasta ka. Awan na ti madingar aramidan kan ni Alpha. No apay anapudot launay ti ulong kan kwa na. Gapo, tamadi ti aramid na. Agasang, nagsikog, abalasang. Saan na nagayatan ti kasya nagbanagan na? Kanuray no nagsikog da diya balasang. Tan na diskarte mat iti panagbiagda. Ado ti amo na trabaho. Iso asaan da alumanglangan amangan. Chris, anak, Domingo manen inton bigat. Mapantamanen makimisa. When Mami, iso amasapak amaturog ita. Iti kasta, masapaak matlaang nga agriing inton bigat. Wen anak, uray siya. Masapa akmat amaturog. When Mami, maturog ka mat amasapa. Iti kasta, makainana ka mat. Amok anabannog kayo iti agmalam. Ay na anak, mapunas adagos ti bannog ko. No kasta makitkita ka. Iso adinak pagdanagan. Kasta ka di, Mami. Thank you, Tauray awan dadik. Ada kalata mangipatpatag kanyak. I love you, Mami. I love you too, anak. Intayo manan makimisa inton bigat, Norma. Wan tatang, katkas iti sigod. Masapa kayo nga umay ka ni nanang ijebalay inton bigat. Wan, umay kami amasapa. Wan na, tapno saan tayo amala daw? Ay, gaya manang. Nasa okanyak ni Fred. Pinabainam kano ni Alpha, hindi nagpadigo iti masida. Saan ko pinabainan, tatang? Saan ko lang nga inawat ti impadiguna? Gapo ta kabaalak matagluto iti masida? Anak, saan arumbang ti kastang aramidan? Tasingpet mo't ni Alpha. Mapaya kaguram. Ay, maditi kasta anak ko. Nalpasan ti misa, Norma. Agawid tayon. Wan, intayo nga rudan. Ayabamon dananang kantatang. Aguray ka man, Norma. Apay kasta ti langat. Ada ka dirikrik na em? Ay,
Awan madi amarikrik-nak, Fred. Ay, kas lang amin manggag ko pa'y lang ti sermon itay ni Apo Padi. Kunana, awan kanut serbi na amakimismisa tayo. No saan tayo matasi pupuso? Ay pudno day ta, Norma. No si pupuso tayo ang makimisa, denggan ti apo dagiti dawaten tayo ken kuana. Ken no i-aplikar tayo dagiti sasauna, lumagantirik na tayo. Kas kumaken ka, kaguram ni Alpha. At awan mo ti madingar aramidan na ken ka. Sana kaya ti Diyos day ta. Pudno dayta, Fred. Naamiris kong tibidot ko. Iso akasaritak to ni Alpha. Agkid dawak iti pamakawan kan kuana. Gapo kadag iti mading impakpakitak kan kuana. Alpha, agawid kayo ka din? Wen Norma, nalpas matan ti Misa, isong agawid kamin iti anak ko. Adupay ngamin ti matrabaho iti balay. Kan saan laday ta, mapanak pa'y aggatang iti ilakok inton bigat. Ay, kasta? Alpha, mabalin ka di nga agsarita tabiit? Ah? Eh, sige day talaga yam. Anya ka di ti pagsaritaan ta? Kayat ko lang tagkid daw iti pamakawan. Gapo iti mading impakpakitakan ka. Sapay la kumata mapakawan nak. Di ka agdanag, Norma. Sa anak mo't anagimula iti sakit tinakam. Awanan da di kanya. Ngamin, saan akayat ti Diyos nga agimula tayo iti sakit tinakam iti pada tayo at tao. Sa dino ti papanam, Norma, nakasukat ka met. Winfred, nagtulag kami ngamin ka ni Alpha. Agkita kami ita ije palengke. Tulungak nga aggatang kadagiti lako na. Mayat day ta, bakit? Iti kasta, makasurusuro kamot nga glako-lako iti makmakan. Wenno anya pa'y dita, mabalin nga ilako. Winfred, ay na, nagmayat gayam terik na, no kastoy. Nalaos lang amin ti apal ko idi ka ni Alpha. Iso akas jay, ginurak, nga uray awan mo't madi nga aramidan na kanya. Ala, saan mo na panunutan day ta? Tinapateg, nakamiris kan. Husto ka, Fred. Kat pagyamanak ti Diyos, gaputa saan anagimula iti sakit tinakam kanyak ni Alpha. Agbalin tayo anasayaat, taday ta ti pagayatan ti Diyos. No anya ti intay maadadal iti simbaan, intay ipabiyag, takasta tinapudno a Kristiyano. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonar Ribotazo. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biyag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, hinta iba sa ti Salmo 27, versikulo 14. Agtalek ka kaniyawe, pumigsa ka, pakiridam ti pusom. Agtalek ka kaniyawe. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Gumatang kayo iti ikan. Ikan nyo dita. Gumatang kayon. Presko dagito nga ikan. Kakalkalap laang. Mabitlang basang. Tagumatang ka. Wan, tata. Ay, ikanak man iti upat akilaw. Tain inutak kasidaan. Mabit laang. Talaag tigat gatangin nyo. Punggayam,
Kumusta ni Celso nga anak yo, tata? Ay, day jaya. Sang kaibagana nga agawit dan dito lugar tayaw. Ang maitantan tumat namin ti panagawit da. Saan na bali, tata? Adamod dagiti kakaanakan nyo, amang kadkadwa kada kayo. Ala, mabit lang, taisupot ko tikat-gatangan nyo, tata. Ada ka man gaya man bakit? Agmerienda ka pa tapno makain na ka. Siyak matirumor ita, ngamin silag di bulan. Amok nga ado ita ti makalapan. Agtalinaad ka pa ilaang diti balay. Taada ita ti mapaspasungadan a bagyo. Delikado ti mapanagkalap, no kasta ama diti panawon. Ay naagbisin tayo, Jack Rumor bakit? Banag ajak kaya't ang mapasamak. Ada ka asi ti Diyos. Ala, inakon. Noy, may anak, si kapay lang ti agluto. Mapanag ija-igit ti baybay ita. Parbangon pa'y lang, matnanang. Makaturturo kak pa'y lang. Anya ayat ti obraan nyo igi-igid ti baybay. Inakpadaanan ni tatang mo. Amang ano adon tinakalapan na. Isupay mo't ang inakmanin isursur. Iso asikapay lang ti agtrabaho di ti balaywan. Sige, nanang. Naglamiis di tadalan apag naan nyo. Awan parikot iti dayta, anak. Ala, rumuara kon. Noemi! Umayak man! Adda kayo kadi! Mabitlaan! Umayakon! Ni, si kamot gayam day tamano ninyo. Sumrag ka pa'y Pasensya kan Adda ak iti kusina iti ngaglutluto iti pagarmusaran. Sanan, agdardarasak ngamin. Taingkam kinitatang iti uma. Ni Auntie Perlita, adda kadi? Awan manong. Aywan gayam. Apay, di yu amo nga da mapaspasungadan a bagyo. Mapan kayo latte iti umayo. Si Kamat, apay, saan ka nagdangag iti damag? Ket no saan ka no nagtuloy asimrak di bagyo? Kasta ka di? Awan gayam, adda imay iti balay at tagabantay dagat itay. Ket adda ka no nakita da abilog ana isadsad. Ije ka no isla puraw. Dito'y asidag ti lugar tayo matlaang. Kasta ka di? Ket sigun kadakwada, impanda ka no iti ospital dagiti nakalugan iti dayja abilog. Day, si kamot ti madanon ko dito'y igid ti baybay, Perlita. Nagsapakan nga imay dito'y balasang ka. Wala na. Ururayik nila kay ko. Ang mga no adon tinakalapan na. Isupay mo't atin nakisursur. Kasta ka day. Napana ngamin ditayan ni Maribistra. Adda ngamin imay ijay balay itay at tagabantay dagat. Kat sigun kadakwada. Adda nakita da abilaw ang naisadsad dita isla puraw nga asidag dito'y lugar tayaw. Kat, anya nga kinapasamak. Imbag ano saan anadadaol jay bilog ang nakita da. Limpyo kan umat jay bilog. Kan sigun pa'y kadakwada. Adda tao ang nakita da akadwa day jay abilog ang naisadsad. Ngam impandan ija ospital day jay atao. Tadda kanupay matangas na, idi nakita da. Naimbaglakit din ta nakawid ka, nanang. May itay dito ni manong ninyo. Birbirukan na ka. Tada ka nung nakita dagiti tagabantay dagat abilog na isadsad dita isla puraw. Uwan ka nung arod, anak ko. Iso nga, agar mo sartan. Tama pa nakita iji ospital. Tapno pan kak no ni tatang mo dya impanda iji ospital. Ha? Tatang! Di nakampampanawan kini nanang ko. Anak, saan apimusay ni tatang mo? Iso nga rod nga agar mo sartan. Tapno makapanak adagos iji ospital. Kumusta kan, lakay? Kaduhak da tata Raymundo kan tata Pidyong dito ospital. Ngamri mo arda biit. Nakapsutak pa lang. Bakit? Asino tinakamuan nyo? Gadak dito'y. Agyaman tayo iti apo. Tainlisi na ka iti pagkat.
Inton makarwarak. Pagpa-Thanksgiving tayo bakit? Kas panagyaman tayo iti Diyos. Daltaon, Baraok. Kumusta kan? Agyaman tayo iti Diyos. Tainik kan na ka iti may kadwa abiyag. Nakapsutak pa lang, tata. Unak namatay akon. Naimbaglangan. Tayo din napatog ti bilog. Nakakapatak adagos. Agyaman kami kakabsat. Tanakaumay kayo iti pa-Thanksgiving me. Ken, agyaman na kadaman ng ulang. Ken, dagiti daduma kapurukan. Taimay kayo nagbisita iti adak iti ospital. Sige, mangan tayo pa ikakabsat. Nakasaganan ti makan. Tanoy may kan perlita. Ayan da ka di. Pananganay. At dada ijay. Kasarsarita da ni Apo Pade. Kamaudyanan na. Nalpas matlaangan ti Thanksgiving tayo, lakay. Ado akaro ba tayo timay timulong ang nagluto? Ora siya kat maragsakan. Tado dagiti ubing nga may timulong ang naginaw. Ora ubing da pa lang. Amudan ti tumulong. Ala, agin na tayo ngarutan. Dalton, umayak man. Da kayo gayam, tata. Pasensya ka yun, ha? Tadak, ita ijilikudan ti balay. Is ti marakman na giti manok ko. Naimbag abigat yo, tata. Ay, kastamat kan ka, Baraok. Naimbag matabigat mau. Mawatam dagita, uy. Ha? Abak kan tinapay. Simang patdasil saw. Kan ilyang iti kalman. Tay buridet nga anak yo. Kumustahin ni Celso? Naimbag man ta nagawid da diti lugar tayo o nagbakasyon. Ay, sandala ang agbakasyon dito, uy. Nudikat dito idan nga agnaad. Ada kamutan, anak. Nagsapa da kayo na pinagritera. Ala ni nanang, katno awanan klase mi. Bakasyon min. Aya? Ay, nalipata ka bakasyon nyo gaya man. Kuyugan naktuman nga rod inton alas 4, anak. Intan to ija ayan damang saling. Anya nga'y taramidan kay Jay nanang. Ayabak ida, akadwa tayong aglualo dito balay inton malam no Domingo. Umay ka, Dalton Baraok. Intapay aglinong dita sirok ti lugo. Intag merienda. Uwan, tata. Mumalam lang arodan nga nabara pa ilang ti darang ti init. Ay, sige. Itugaw mo pa ilang dita. Tay saganak ti merienda ta. Ay, pasensya kan Tatinapay amak ispalti maipashangok kan ka. Naparir at talaga dito ya, tata. Ay, Ungayam, kumusta mo't ni Celso? Ay, Ungayam. Ada pa ibagbaghan ni Ilyang, Baraok. Taintong Domingo. Inaugurasyon dyan patakder da pwesto dyan ile. Ibagam to kano kada perlita kan Erling. Nga umay da ko matumulong agluto inton parbangon no Domingo. O sige, ibagak mo makawid ha. Hindi na minsan nga daw, nagkita kami kini Celso iti palengke. Naistorya na mo't kanya nga agap-apply. Agabroad sa kano. Tagtrabaho kano iti Singapore. Ay, uwan nga raw. Ay, hindi nakatulungan ni bakat na. Amang imanihar iti pwesto da ijay ilay. Takal mo't gayam to'y impatakder da Celso a pwesto da dito'y ili, kaka. Manungay nga square meter da itaw, Agarop,
300 square meters. Nalawa mo't na ito'y apwestuda. Imbag lang tanda pa kakitkitaan da iti panagtrabaho da iti kupraan ti kabagyan ni Ilyang iti manwatawain. Sana ya apuron niyog kano ti mula da iti Bicol. Amin sa kanwa lugar iti Bicol ket adanyog anay mula. Wain. Puro kakay-kaywan adamot natang amula da jay. Katimbag tanasurusuron ni Ilyang manugang mau ti agsida kadagiti mula tayo anat natang ditaw. Hindi na minsan nagbakasyon na dito yung lugar tayo. Nangyawid ni Silso kadagiti mula tayo anat natang. Ay, uray bunga ti marunggay, kan sabong ti katuday. Kahit di da kano amaw amasida dagita iday. Insuraw ni Silsaw. Tata, lolo, inyalaan kayo iti kaninyo. Pasensya kayo gapo iti kinaado ti agsang patatat tao, dandan hindi da kayo maasikaso. Anyalakit din to yapo kaya. Inaugurasyon nga raod. Ay, daytoy kaditay laeng ako nada. Ay, kasla na imas Tata, laing ti awag dagiti taga Bicol. Adapay Bicol Express aluto Kayat yo tamangala Ay, saanen balasang ko. Amok nga do tilaok na asili dayjay. Tatang, agpariir te pa'y dito'y sirok ti Santol. Awan kayam, adda sorpresa kada kayo kininanang. Anya day sorpresam kada kami. Mga sawakan. Ay, sabagay. Addaan kamo tiniti natal gada trabaho. Ni tatang met, lukun na kamanen. Inton malam no bigat, isurot ko dito'y balay, ti kaayan-ayat ko. Tapno makita yo kininanang. Mangan tayo, kabayatan ti panagsasarita tayo. Ken adda ipudnomi kada kayo. Anya day ta? Agayan ayat kamin kininoy mi. Anya! Ay, di pa ilaag nakagraduar tay anak mi. Ngam, da kayon. Ay, sana mabalin. Orayin tayo nga graduar pa ni Noemi. Sakbay nga kasar kami. Pudno timbagan ni ninyo, nanang. Iso asaan kayo nga agungat. Ay na, maragsa kanak kada kayo anak ko. Kasla kaanulaang idiubing kayo nga agkadkadwa jay sa angot ti simbaan nga aglaklako iti santan. Ita, da kayo matgayam tagkatuluyan. Di ka agluhaan, anang. Tamadadahal ti kinapintasyo. Ay, nabakait. Di ka lamabain kadagiti ubeng. Di ka agsangit iti kababayin iti manugang ta. Ay nalakay, maragsa kanaklaang. Inton nagkasarton dagiti anak tayo. Pumanaw dan taon. Di kayo madanagan, nanang. Di da kayon to panawan. Wala, mangan tayo kit din. Kalpasan na, intay agpasyar ije mall. Naragsa ka pa nagkalay sayo, Noymay, ninyo. Agyaman kami, tatang. Naragsa ka pa nagkalay sayo, anak mi ida. Ita, tagasawa kayon. Pagtalin na eden nyo kumati pamati yu iti apo. Wan, tatang. Sapay kuma, tamaikanda kami adagos iti apo. Ha? Wen ko nang natambakay. Tap nagtalnadan. Siga talaga. Laglagipin nyo kumaakanayon ti panagtalagyo ti Diyos. Tawan ti sabali ang makatulong kada kayo iti tiyempo ti rigat wenno panlubog no saan lang at inamarsuan. Wan, tatang. Pagtalinaadan, ti pamati tayo iti apo, gapo ta iso ti ama tayo apagtaudan, ti bendisyon. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ivy May ni Canor,
Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Hintay ibasa ti Proverbio 4 versikulo 27. Liklikam ti kinadakas kat magnaka iti nalintag adalan. Di kasumyasi iti tumutop apagnaan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok di ti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Lakay, at dagbus-busi na alugan di ta kalsada. Ingkaman kitaan Kaslalugan mat Arlinda dayta. Umay dadagasan dya imbilin na anateng ayawid da. Ingkaalaan dya insupot ko anateng taitad mo. Ay, di pa'y bumabamat o may naalaan. Nabannog da sigurong agasawa. Ingka niyawat, asidaglaang mat di ta kalsada. At to'y tinatang asidaan niyo, Arlinda. Ay, nagbasit matan. Kunak ka ni nanang anayunan nyo. Taikak pa'y dagiti ka opisina. Kurang pa'y dayta aya. Kurang anyamot ni nanang na talaga. Sana makaawawat. Inulit ko pa'y nga imbagakan kwa na hindi mawagak. Agsublikan to'y tunbigat tanayunak. Amumot ni nanang yawn. At datultulang na. Nang nangruna, no iti cellphone ti pagsaritaan yaw. Sana ka makasubliin tunbigan, tada trabahok. Nanyamatan. Ibaon kunto ni Gina ije balayaw. Imbag no kayat na. Saan to pa'y ang matatao di tabalay dayjay a babae? Ibagakan kwa na. Ado ti ito diyo, taado ti pangtedak akatrabahwak. Bumaba ka pa'y mat ngamin di talugan Taumay mo kitaan ti kalkalapaw nga inaramid ko dito'y bangkag. Ay saanan, agawid akon! Maturog tan, bakat ngamawan pa'y mat ni Gina. Awan pa'y nga rod, ispasanak pa'y ang makaturog. Ay, napnapanan naman nga tanaya. Sa dino pa'y kumaaya ti papanan na. Kadagiti barkada na Ay, anya nga ta ti masakbayan na haday ta aburedak ta. Nadamag kong agin inom kanon iti arak. Istorya kanyak di karuba abarkada na. Sapay nubagpagaam kat agungait. Nasayahat ko maano ito uloy na ti agiskwela. Ay, bakit kanlakaitan? Kasanoon no kumapsot ta. Asino ngayon ti mga iwan kadata? Makamuditan alakay. Adamot bukod a pamilya nagiti upat nga anak ta. Ni matsi na aburidak ta, balugmat. Saan mo anam-namaan nga iwanan na ta ni Gina ito nagkapsot ta? Ay, itantupay. Baybayan na tan. Kansaan na ta adengdenggan. Gina, si Mangpet kagaya main. Wan, ngam inlak yu ti ridaw. Kakaasi ak ngayon mo ni ijay tawa iti siled ko. Tapno makastragak dito'y balay. Ay, nagtuktok ka kumaa. Mangagyo nga rod. Kat agpada kayong matatulang kaninanang. Saan ka ngamin nga agpakarabiing agawid? Ay, ungayam. Napnapanam ayay di kalman. Ay natatang, saan yun adamagan no napanak? Gina, anak. Agtalin at kalaang ka di dito'y balay. Tanya ti aramidak dito'y balay. Ha, nagboring. Tulungan da kami akan ni nanang mo ijay bangkag. Ay, pakpakawan, tatang. Pagbangkagan dakit din? Nuawan pa panamitangal daw. Ibaon ka man ijay balay damanang mong Arlinda. Anda papanak.
Amuyo ay amak mapanak ije balay da. Itulod mo lang dyan natang ijay balay da. Jak kaya tatang. Si kanti mapan. Amom lang arudan akagurak da ja babae. Gina, naurnong dagiti lalabaan abadbadom. Pumanaw ka manen, imbis ko mga aglapa ka. Didak man pakibibyangan, nanang. Noan nga ti kayat ko nga aramidak. Adda akon iti husto nga edad. Ibagbagak laeng, tanay, nagabsuon dagiti lalabaam. Jak nga rod masango nga aglaba. No masikuran ka, disikan timang laba. Awan magtandagiti kakadwa nga ururayan ta. Wen nga rod, naibustan da ito may sakaha as sigarilyo iti kauuray katakwada. Sapay gimatangak iti adu nga arak nga inuman tayo. Mangilaw-law ang dagi dya kakadwa. Di da ibaga, asaan da ang makaumay. Taguraak edano kas ti aramiden da. Wana, i-block ta pa ida iti Facebook no saan da nga agparang ita. Padasam man nga awagan ida. Okay, awagak man nga rod ida. Hello? Ayan yun. Itay kami pa nga gururay kini Gina. Aha. On the way kayon? Darasan nyo ngamin Wen, ado ti balon mi nga arak ditoy. Okay, bye. Oh, anya nga iti kunada. On the way dan. Nakamotor da ka no. Mangibabayin at talaga day ta, Gina. Taapay. Makiininom ka no kadagiti lalaki iigid ti karayan. Anya? Duwada ka no a babae, kit nagado dagiti kadwada lalaki. Ay, apay matin akas ta ti aramiden day akabsat tayo. Ididamagan dya katrabaho no kapinanok. Kung nakadyak amamu mapainak itikas dya nga aramiden na. Talagamat ngamin akababain day ta babae. Oray siyak mata. Paglibakak akabsat ko tikas na tao. Asino tinang itulod ka ni Gina dito'y balay? Dagiti paparkada na. Lalaki mo't dagijay. Ay, unay matay. Nabarbarta nga intulod da. Ay, tasaanin makapag na. Isu nga intuludan. Ay, makangagkanyak day ta Gina no mausawan. Bagbaga amlaeng kumalakay. Saan mo nga ungtan? Taama nga no nakarkaro pa iti aramiden na. Hindi pa atap-tap palak ti ungat ko kankwana. Saan ko na mapasinsyaan? Ay na, nagsakitan ti ulo. Nasaya at nakariingkan anak kao. Anya ti aramidam dito silad ko, nanang. Kasarita ka. Tasaan ang nagustuhan ni tatang mau alalaki tinang itulodkan ka dito'y balay idirabe eh. Man, ano ko ma? Madanagan laag ni tatang mau. Tababae ka. Kasanon. Adula amin. Nanang, yalanak man kit di iti danong nga inumak. Diyan nalami isti kayat ko Dengdenggen na ka day Gina. Mang mga nakakit-kitam, ungungtan nakit din. Wala, tasaan kang agtal na. Intun madamdama, pumanaw ka manayin. Makaumamat ngamin dito balay. Ay, nabayag ngamin katasaan ka anakang kangag itiungat. Isung aramidem latan ti kay kayat mau. Buisit, makapaawan ganas amangan. Agtugaw ka, Gina. Taagsarita ta. Pumanawak man langan. Ay, Kunamutlan ubing dataw ngawong tanyo. Saan ka nun nga gawawi ni Gina ijibalay? Day tamat ti ko na ni nanang. Awanan ti kadwa da tatang kananang. Bay apumanaw tapno makapagpanunot. Naku napay ni nanang. Ngayon ta kano ida bisitahan mo. Siya? Apay siyak ngay. Nagaduter aramida. Jak masango. Sika na. Isu nga rod ngayon bagakan ka. Tasika ti addawayana.
Nawaya ti oras mo. Ay na, awan nawaya nga oras ko. Sabado no Domingo mapan ka? Ay sana mabalin. Isula ang data ti panawon ko ang mapan agpaparlor. Sikan apay ngamin nga agibaon ka ngay. Nagado ti schedule ko. Apay nga ado. Ay na, daytan sa lang amin agpaspasyar ti aramidin nyo kinibakit mo. Agpabagyo kami inton Biyernes. Kalpasan na, kami manan inja Pangasinan. Makitam? Pasyar kayo la pasyar. Dananang kentatang meten ati pasyarin nyo. Saan nga rod mabalin? Marurudak iti dadya Gina. Nagtalaw kid din. Di na kaya tintagawid. Tidakas na, kasanunda na ng kentatang. Asino ti mga iwan kadakwada inton kumapsot dan. Ay sana mabali na siya. Ado, asikaswak. Isumat lagayam nga awan tao ija balayo. Taada kagayam dito ospital. Uwan, Gina. Kalat namin na nagkapsuta kay Dirabi. Idi pa'y matlang amin na marikriknam dahit apa nagkapsot mo. Saan ka di? Uwan, ngam kimaro Dirabi. Iso nga intaraydak dito ospital. Ado nga mintiin ninumta nga arak. Sa balya talaga ti marikrik na kita, Gina. Ha? Nene, Anay ko. apay nga agsangit ka. Kung amin, nakaroon ti sakit ti sikat ko. Di ka man agsaw iti kasta. Diyak pa'y kayat ti matay. Saan ka pa'y amatay? Di mo man ibaga ti kasta. Ado pa'y ti kayat kong aramidan iti biyag ko. Kayat ko pa'y makadwa na iti kakabsat. Kanta iti naganak ko. Ronnie, Kayat ko pa'y ti agbyag, Gina. Hello, Gina. Agawid ka. sino da ito eh? Agawid ka. Di mo pagdanagan-dana ng kentatang. Manong? Inong tanda ka lang, nagtalaw kan. Asino ti saan ang makaungot iti aramida ma? Di mabayan ka makin-inom ka dagiti lalaki. Anya ti kayat mo ang mapasamak iti biyag mo? Agsaw ka! Ay, makita ka lang, makitam na eh. Agawid kan, tawan kadwadana ng kentatang ijibalay. Awagak kumamit ni Gina. Ngamjak meten makuntak. Pinagsasawa ko na. Nakaro ti pungtot ko. Anya timbagam kan kwa na. Imbagak nga gawid, Imbag no denggen na ka. ay padasin na. Nay, ipabirok ko iti pulis. Ha? Ay, agdanda na ganda na ng kentatang. Talon nga aldaw asaan anagaw-awid. Pakigigyanan na nga tan. Dilagbayin, dayjay. Agyaman ak, Gina Tasikatin ang bantay kanyak dito ospital. Nagtalawak mo't ngamin iti balay mi. Tapay. Kwa, inong tanak ni tatang ko. Nagsakit tinakom ko. Naglaing da ngamin na makibiyang. Gina, nagasat ka. Tawan na karo sakit mo akas kanyak. Ado pa'y ti panawen, anabati parakan ka. Tapno ipariknam ti panagayat mo kadag itinaganak mo. Ronnie, Nakaroon ti leukemia sakit ko. Mabilbilang langan ti aldaw ko. No mabalin la ko apatid dugan pa iti biyak ko. Tapno maiwanak pa dagiti naganak ko. Aramidak. Ngam saan na mapasamak dayta. Iso ang nagasat ka, Gina. Saan mo kumasayangan? Tika nito. Saan samot nga agawid ni Gina lakay? Ay, mapanak manan ije police station. Mapanak manan agdamag. Nasaktan. Gapo iti imbagam kankwana. Kaya't kulang matasumaya at ti panagbiag na. Ni Gina samot day ta sumungat. Isungag paysaw. Ingkaylo ka tiri daw. Ay, maragsakan ak tanagawid mo't langan. Saan mo nga ungtan ti buridak ta? Pakaw
Awanan ko ma. Nanang, tatang. Siyak tagbidbidtot. Ay na anak, awan basol mo. Iso asaan ka aron ba nga dumawat iti pamakawan kada kami kan ni tatang mo. Tinapatagkat nagawid kan. Saan akong ngagtalaw pa'y, nanang? Saan kayo abaybayan ka ni tatang? Ay na, naragsakak anak, tanagbalbaliw kan. Uwan tatang, nakaamirisak. Kaya't ko abaliwan tiwagas ti panagbiag ko. Lakaya, ayabam dagiti anak ta. Pati dagiti asawa at akin anak ta. Tagrarambak tayo dito'y balay. Ay katuon na ba kahit eh? Apay, nanang, anya tirambakan nyo? Dahito'y panagawid mo Das ka na marambakan ti panagbalbaliw mo, anak ka. Imawag ni Nanang Itay, nagawid ka nun ni Gina Jibalay. Ay kat nasaya at ano kasta. Kat, Aglib ka iti trabaho, agkikita tayo ka no. kaapay. Diyak amo ka ni Nanang. Ang agkat-katawa mo't iti nakasarita. Ay kat naragsakin tanagawid din ti paborito na nga anak. Ibagbaga naman asabali ka nun at Gina tinagawid. Kaapay asabali. Diyak mo, mamuan tayo to. Doon niya ti kahit asawa ni Nanang. Ala, ginana kayo Nanang. Da kami nga kakabsat ti makamu diti kusina. Wan ngagpaiso nanang, agsakit tumanin dagiti sa kayo anak atakder. Awan man lahangan. Makamo kayon dito kusina. Tamapanak makiay-ayam ka dagiti apo. Sige, nanang. Ay, manang, naluto kon dagiti daduma apotahe. Maragsakan kami tanagawid ka natin ko. Sapay ko ma, tadi mo ulitin tagtalaw Saanan, manong? Nanakamakon ita. Ada istorya ni Nanang agayem mo ang masakit. Pudno ka di. Ay, agpaiso dayta, manong. Nasingad agayam ko ni Ronnie. Kat, gapukan ko na. Nakaamirisak. Nasaya at matno kasta ading ko. Kasapulan da ka talaga danan ng kantatang. Darasan tayo kay diti agluto. Ay na, nagmayatirik na makaduwatan dagiti anak dagiti apo ko ta bakit. Awan lakay. Itaman lang nga na mapasamak da ito'y. Kunamat ni Gina, isukan no ti makaamo amang plano, no kaanon tumanayin ang maadaan tayo iti kastoy a panagrarambak iti pamilya. Ay nalakay. Ay baragsakan ak launay. Tanagnaka man ni Gina. Saanan akas iti sikod. Wen bakit? Kat agyaman tayo iti Diyos. Talino katan na ti kapanunutan ni Gina. Agyaman ta iti Diyos. Gapo iti dayta napasamak. Liklikan ti dakas adalan, amang itundakan ka, iti inkanto pagbabawyan, iti udina. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok, diti programa tayo. Dala, kinapudno, Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 16, versikulo 21 kan 22. Mabigbigbig, aman nakaawat ti tao ang masirib kan manakam. Nasaya ti sauna, kat ad-adda makaguyugoy. Iti imatang dagiti masirib, ti kinasirib, iso ti ugbog ti biyag. Ngem bambannog ti mangisuro kadagiti maag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan,
kinapudno ken biag. Apay nga awan manan ni Noah. Saan ka diya kasinsin mo, Rhea? Kasinsin ko, ngam saan ko nga amo no apay nga awan, sir? Pakibagaman ka ni nanang na tao may diti pagadalan. Kaya't ko makasarita. Wan, sir. Kanayon namat ngamin nga awan ni nanang na, sir. Tapay, anya ka diti trabaho na. Aglaklako iti tiyandaan, sir. Masapa ka di amap-mapan ni tiyandaan? Wan, sir. Masapa amapan, kan maladaw mat nga agawid. Isumat lagaya madi na makitkita ti anak na. Ada ka mat gayam dito eh. Apay ade ka simrak Jerome tayo. Masadutak nga, Rod. Nagyanak lang iti kantin. Nagyan kay Jay? Inuray mo ti reses, kat ginastos mo ti kwarta nga indadakan ka. Anyapay ngay. Kat itatapan nagawid. Agawid akmatem. Sinayang mo lang ti indadakan ka kwartam. Apay kumasayang. Kat inggatang kumat itikinan ko. Ngam, simrik ka kumaa. Ginastos mo ti indada. Idinto, tadi ka mat nagadal. Dinamagnak ka din ni Sar. Wan Imbaga na, nga ibagak kanu ka ni auntie. Tamapan iti pagadalan. Ha? Eh, saan ka namapan ni Jebalay? Siya akong timang ibaga ka ni Nanang. Imay ka matgaya makitsenda, kabagis. Wan kabagis. Ay, damagak man, no imbaga ni Noah di imbilin ti maestro da kinireya. Apay, anya ti imbilin ti maestruda. Ada ka di kayat da agatangan kadagiti lako kanat natag. Saan kabagis? Gapo ka no takanayon nga aglangan ni Noah. Imbaga ti maestro da, akayat nakakano ang makasarita. Tapay pa'y masapol nga agsarita kami. Talaga akas na, kabagis. Pagsaritaan nyo ano, anya ti pagsayaatan ti ubing. Ay, tak-tak iti trabaho day ta no mapanak pa iti pagadalan. Mabiit kayo laeng mat siguro ngagsarita. Kumaa, no awan trabaho, manaktak mo't day ta a maestro. Umay ka man dito'y si kaalalaki. Anya ti basol mo, taapay apapaayaban nak ti maestrom. Ha? Nang ibagamat ka da kayo. Apapaayaban da kayo. Imbaga ni Ante Manena. Ha? Man nakibiyang matay siya. Bakit? Apay lang imbaga na. Anya ti basol mo, kunak. Oy, di naktaktakan. Tay saganak pa'y dagiti lakok anatang. Diyak amukan ko na ananang. Awan mo ti amok ngay naramid ko amadi. Diyak masango ti mapan iti pagadalan. Si kanto ti mangdamag iti maestrom. No apay apapaayaban nak. Una nang. Day tamat lagayam. Damagak to iti dayja maestro. Amangan no at da babayadan. Iso nagpayap. Damagam. No mano ti babayadan. Tabayadak. Ngam ti mapanak pa iti pagadalan nyo. Manaktak lang. Ay, Delia, bagbagam ta anak mau. Kinasaritak ti maestro da. Ket kanayon kanong aglangan iti pagadalan da. Day tamot a maestro. Chismoso. Iso ati mang bagbaga iti eskwela na. Apay akas ta ti saom. Pagrebe nga mabagbagan ti anak mau. Tapno nasaya ti pagbanagan na. Ay na, tatang. No binagbagaan iti na minsan. Kat saan nga agtungpal. Adaken kwa na daytan. Sana nasaya at dayta kapanunutam, Delia. Sikat ti ina. Rumba nga sikat ti mangbagbaga iti anak mo. Ay, Jay kunakaon. Ti ina ti rumba nga mangbagbaga iti anak na. kanayon nak nga roda makumikom. Ay minamag dayta rason mo. Intun kuan. Agpada kayo amaag. Ina ko ni pagadalan, nanang. Mabiit lang ang anak ko. Kitaak man no adapay kwartak. Tapno dated ko abalon mo. Adapay mat kwartak, nanang. Saan niyo apagdanagan, ti balon ko? Saan mo kadipay anagastos ti inted ko kan kaakwartam? Saan, nanang? Ay, imbag man anak ko. Ala,
Igaad mo nga rod ti agadal, tapno makalungaw ka iti rikat. Igagaad ko matanang. Saan ka diyan na nga tumadagiti grado kiti nakita yo? Wen, iso apagtali na edem tinangato agradom. Iti kasta, napintas to ti masakbayam. Uwan nanang. Mamati ak at ikinasirib kan anos kat mapagbaliw na ti kasasaad ti tao. Pudno ta ko nam, anak ko. Adon tinakitak asimaya at tibiyag na. Ta inaramat dati sirib da. Ngam ti agtali na ed amaag. Saan to alumungaw? Naimbag pa'y ti anak mo tamasirib. Sana maagakas kininowa nga anak ti kabsat mau. Kasanumot ngamin kat saan mat abagbagaan ti inana, tatang. Makumikom iti panaglako na. Napatpatag ti kwarta ama paglakwan na. Ngam ti mang disiplina iti anak na. No pa'y kasta, tulungan nyo lata abagbagaan. Barang da kayo ti denggan na, tatang. Ay sabali mo't ngamin ti ugali day nga ubeng. Binagbagaan nyo ka di, tatang? Uray madama ngagsasaw. Panawan nakit din. Ay, day ta tinarigat a disiplinaan, tatang. Tanubagbagaam, kat panawan na ka. Kumusta ti panagadal mo, apok? Nasaya at matlulo. Kas iti imbaga ni nanang, igaad ko ti agadal. Tapno may tandodok ka no tinababaa ka sa saad tayo. Pudno day ta, apok. Nuara matin ti sirib iti nasaya tawagas. Saan lang nga si Katimayranod. Pati ni nanang mo, ken ti agbalinto a pamilyam. Wan, lolo. Ika gumaak ti makaturpos. Nasaya day ta kapanunutam, Rhea, apok. Kasla narigat pa'y laita. Gaminton matunoy maon ti arapaap mao. Mananam munto ti bunga ti baligay mo. Nay mga bigat yo, lolo. Papanan nyo ka day, tamagmag na kayo matiti asidag ti pagadalan. Ay, naimbag mo't abigat yo, maestro. Na kayo ka di ti maestro ni Noah nga apo ko. Wan, lolo. Apo ko yung gayam ni Noah. Wan, maestro. Kumusta ka di ti apo ko? Labingitak nga baga, asaan nakaraman ti apo ko yung karagiti agraduar into no may abulan. Ay, kasta ka di, maestro. Anya ka di ti makagapo. No apay asa na makagraduar. Pumuna, nakapoy iji pagadalan. May kadwa, aduuna itilangan na. May katlo, di na aramiden dagiti projects ang maipaaramid karagiti estudyante. Sayang, tasaan kayo akaraman kadagiti agmarcha into no may abulan. San matgama makagraduar ni Noah? Anya, dakkelan ti gastos ko. Tado ti it-ited ko abalon na iti inaldaw. Ita, saan ang makaturpos? Saan na dya it-ited mo abalon na ti pagbasaran? No makaturpaos ti obeng wano saan? No di ket ti sirib na wano laing na. Sigurado kayo ka di asaan ang makaturpos ni Noah, tatang. Nakasaritak nga rod ti maestro na. Di kan tumat ngamin mapano pa banda ka. Estudyante kaya, tapno mapanak mo't iji pagadalan. Ay, sana nakaskas daaw. No apay maag ti anak mo. Tamaag kamit nga inana. Noah, saan ka kanumot gayam ang makagraduar? Anya ko mangay no saan? Agbiagak mo't nga uray sa anak ang makagraduar. Agturpos amin akaadalam. Idinto ta saan kan ka? Agmarcha ta kumamot Adula amin nga muda. No didak paggraduaren, di saan? Umay kanto lang nga ruden agkumboy itinatnatang ijetsendaan. Wala na. Isuntumot lang nga didak paggraduaren. No adulakit di ti agpabunag itinatnatang. Ado ti kwartam. May mayat pa'y Makapasikur ti kanayon nga da iti unag ti klase.
Jak matlamaw awatan ti bagbaga ti manursuro. Saan ka di nga adda klasyo? Apay nga adda ka dito tsindaan? Imay kami gimatang iti maaramat iti project. Apay, di kay may iti pagadalan. Isuntumot lang nga sa anak ang makagraduar ka no. Nakamuam, asan ka ang makagraduar? Imbaga ka no ni sir kan ni lolo. Imbagamot ni lolo kan ni nanang. Kasta ka di? Sayang ang arod insan no kasta. Makita day di maestro. Addan tual daw na. Awan basol na. Tada nga min kapkapoy mo. Managlangan ka pay. Uray pay. Adda kan kwa na ti karbangan no ipasanak wenno saan. Depende nga min iti sire bono laing. Ang buyugan mo't iti anos kan gagat. Basta, pabasulak day di maestro. Awan am muna. Nagmaestro ka di pay. No awan ammo na ako nam. Apay addi ka pay bumangon. Tamapan ka manin agkumboy ija tsindaan. Nagsakit ti bagbagik nanang. Nagrigat mat gayam ti agkumboy. Maikawa ka laeng. Mairwam tumat laeng ti bagim ngagkumboy. Idi nakita dakdag iti kaadalak. Agkakatawa dakit din. Apal dalaeng dayta. Tawan kwartada. Idinto tadaken ka. Agin narasahas dakit din. Idi masabat dak ang nakaawit iti tiklis anat natang. Asino aya dagita tapag sasawak man no makita? Ito pak kukuman kat titiklis kadakwada. Amangan no pabayadan da kanyak tinatang alinaon na. Lakit di ah. Kun saan danto nga ito titangdan mo ang nagkumboy. Kasta ka day, ti kayat mo abiyaga po. Agil-ilad ka, dito'y balayaw. Naikawa ti bagik lolo. Nagsakit. Iso amay mayat kumano nagadal ka. Ang kasta ka mat ngamin barok. Nagrigat mat nga ron ti ipapaaramid da pagadalan. Saan ka day anarigriga ti ar-aramida midya tsindaan? Iso nga uray ka lagil-ilad dito'y balayaw, gapo iti balnog mo. Ha? Uwan nga agpaisoan niya. Agnanayon ka day nga agkumkumboy ka. Gapo di mo kaya ti agadal. Addan to siguro sa bali at trabaho ang master kak, lolo? Ang may mayat matlaeng no makaturpos kay ti panagadal mo, apo. Adula amin day taturpos nga ibagbagayo, lolo. Impawitan na ka manin ni Rhea nga anak mo nga day abroad. Wan tatang, ikan kayo man mat iti kwartayo? Ay, mayat ti nagbanagan ti biyag ni Rhea. Tanasirib kandum nga giti sao. Angam ni Noah, masanak kan kwa na. No maminsan, adamat nagbasulan ni Manang Delia, tatang. No kumakina sa una itinaalumamay kan bagbagaan na, bareng maawatan na. Ay, bambanog no maminsan ti mang bagbaga iti tao, Apolos nga wanti denggen na. Agpada da amaag nga agina. Iso akas jay tinagbanagan ti anak na, ta saan apa isuro, tatang. Nanang, anyat mapaspasamak kada kayo? Ay, nasakit nga min, ti siikat kan tumong ko. Awan mo't gaya mon agas ko. Apay adi kayo gimatang. Awan mo't den paggatang ko. Amumod, saan ako na makalako ija tsindaan, manipod kasto iti kasasaad ko. Uray siyak mo't nanang. Sa anak mo't na makawit itinadagsan, tama iparit mo't kanyak. Nablong amin ti patong ko anapandagan idi iti awit ko anat nateng. Idi na ipagalisak. Ay, ikarigatak man ti mapan mangibagakan ni nena. Sigurado nga da kwartada day jay. Ta impawitan man siguro ni Rhea nga day siya abroad. Imbag da pay, tasanda nga agrigrigat akas kadata, nanang.
Nakaturpos ngamin ni Rhea iti panagadal na. Idinto ta si kakat saan. Ad-ado idi ti kwartata, ngam isuda taglaklako tayo di ijay tsindaan. Ngam ita, nabaliktad ti pasamak. Imbag man ta nakaumay ka dito'y balay ti Adem. Ket marigatan ka amag na, Delia, anak. Umayak ko maumutang iti kwarta ni Kabagis, tatang. Igatang ko nga miniti agas ko. Ay, kaasi ka pa'y anak ko. No kumata nagtungpal kayo adway ti anak mo iti pamagbaga. Agnam ay kayo kumamay takas iti kabsat mo. Itala nga na amiris ko. Apod no ti imbagayo, amaag kami nga agina. No maminsan, mala daw ti panakaamiris. Agaman niya karon ngay. No dalakit di maited ti kabsat mo, ay kat pagyamanam. Ay, anya pa'y nga tatang. No dim nga kami ko mga agina iti. Saan ko maakastoy ti kasasaad mi? Agbalin ka amasirib, tapno nasaya at ti pagbanagam. Kadagiti met agtutubo, diyo sayangan ti kundaway a makaadal. Nang runapay, no si dadaan met dagiti naganakyo, amang paadal kada kayo. Tapara dayta iti pagsayaatan nyo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.